wayesilindi kodwa ngelinye ilanga baye badlala ngomusa ngoba bazi ukuthi babegqoka kahle labafana kuthiwa abafana baseThekwini kodwa ngelinye badlala ngomusa bathi sebeqhamuka befaka amasudu abo ngoba babazi ukuthi vele inkonzo yayingena nje ngo-3 bale ngafika abasafana baseThekwini yayithi inkosi lami abafana bamabazaba bangafiki kodwa badlala ngomusa ngelinye ilanga ngoba bazi ukuthi vele inkonzo yayingena uthi sasesilindana uthi umbhalo uGumede sasesilindana sabalinda bonke umuntu baphuma emsebenzini sasesihlangana ngoba sasifuna ukungena inkonzo sekuhleli phansi ukuze sibonakale ukuthi sesifikile nabo abafana baseThekwini ithi sasiqoka kahle sifaka amasudu ethu sasoshe dry clean kodwa kwathi ngelinye ilanga inkonzo isingenile inkosi ilanga uthi sasesiqhamuka uthi sasesiqhamuka sigena singabafana baseThekwini sidla amasudu ethu sibade uthi wesonto wonke umuntu wasephenduka nathi uthi ayisiphambi inkosi ilanga yatheni nabafana wozani la ithi sasesiza isithi hamba nikule yandlu ngifuna ukusebenza kule yandlu niqiqela ningize kule yandlu uthi sase siyibunga sibahle kanjena uba ufuna siqiqa usemente ngesabatha bezenza amakholo uthi basebaye endlini oqiqa ukusemente oqiqa usemente uthi bathe usebe ubiki bathi baba sesiqedile yasithi uthathele lo semente nokubuyisela khona lapha kulo bantu abadala ngomusa nawe ushabu kwenza izinto ezinkulu kodwa namhlanje udlala ngomusa mangoma indaba kaMusa isikhathi bangcono kuma indaba kaMthetho umfana kabonga uMthetho waqala ukushaya upiano indoda yaqala ukushaya upiano kwaNgemthetho inyanga nezulu kuma indaba kaMfowabo eyagcinisa uMatshi naye yadlala ngomusa eyathi mayifunda lapha eUniversity of Zululand iyathi mayiseclassini ithi mayibona ilecture ingaboni lutho ethi mayibuka ilecture lifundisa ethi amagavela empilweni ningezwa lutho nathi siyafunda kancwele lapha euniversity kunzima lento yokufunda konzala abantu nakontongande mase ufika euniversity ufika amabhunoto lapha ikhuluma isingisi kuphela khona uphuma ungazwanga kanti lapho bebesiqhathiliswa besikhuluma zesingisi kunzima kodwa siyacela ushamba sikhumbule nathi sigraduate amen ethi le ndoda yakamthethwa ngase ngibuyele ekhaya ngase ngikhumbula ukuthi khona umalume kuthi ngase ngibuyele umalume le ndaba ngathi malume yathi mangise esikoleni ilecture ingela ametama vele afiphala ngezwe lutho ithi yayisithi umalume wakhe wayemshumayela umshumayela emafutheni uthi wayesethi umalume wakhe asambise kushembe base bemzini base kuphawela enkosini yesibili bafika enkosini yesibili uthi uMthethwa angazi kwenza kanjani uthi kodwa ngayifica ihleli lenyanga yezulu bekhuluma isingisi uthi ngangise euniversity impela kodwa isingisi abesikhuluma ngesizwanga uthi yasithi inkosi ilanga yanzuza singasiza ngani uthi wayesithi unzuza ngilethe nami umshana wami unenkinga lapha esikoleni uthi mangingelile ichize iphume engazwanga lutho ithi yasithi inkosi ilanga nzuza mtshele lo mfana wakho uthi uyofunda zabe imantshi uthi wasemqhweba uMthethwa ngoba ngalezi akhathi abayofunda ngazo uhulumeni waZulu wayavumele umuntu omnyama ukuthi afunde lezo mthetho uthi wayesemqhweba umalume wakho uMthethwa wathi malume itshele inkosi ukuthi thina sivumelekile ukuthi sifunde lezo mthetho uthi umshumayeli waseyitshela inkosi ilanga uthi umshana bona bavumelekile ukuthi befunde lezo mthetho ithi yasithi inkosi ilanga nzuza mtshele lo mfana wakho ukuthi uyofunda zabe imantshi ngoba abantu bakudala babazi izilashembe aliphikizwa wasithi amen base bahamba kuthi kwaphela inyanga ezintathu uhulumeni waZulu wasewushintsha umthetho wathi wonke umuntu usengafundela imfundo zomthetho uthi umthetho ngayishintsha ikhozi ngafundela zomthetho uthi ngafunda zabayimantshi kodwa sayimantshi umthetho wakhoda ushembe ngoba sesebenza wakhoda umthetho ushembe waphuza utshwala wenza zonke izinto zemhlabeni wakhoda la suka khona uthenga lilanga uthi umthetho ngakithi lase kwasuba necece uthi makuba necece lase ishaya insizwa zangakithi kodwa sesemsikhala kwacaca ukuthi manje ke icala alisayi phansi kwesihlahla enduleni selize enkantolo uthi lapha wakimi lo cala uthi lawo bafana baba wayenyanga enkulu eyidumile uthi wafika kimi icala ngangeni uthi wathi yamba la kaMthethwa
ngizwe lithi icala labafana bami lizophathwa nguwe ngoba uyangazi nje mina ngiphatha umuntu uzokwenza njani. Umuntu uma esefundile umuntu akholelwa kuwo. Ngisho ngathi iqalisa kwaze ngathi sinongibhulela ngathi nawo antibiotic expose. Umuntu masefundile nje hayi umuntu akholelwa kuwo. Wathi nama painkillers. Uthi uzaliphatha kanjani icala? Uthi umthetho hayi ngangamnaka nje. Uthi lasishaya usuku lwecala. Uthi ngathi ngihlela lapha esithaleni sami somathi sebenginile abafana. Uthi ayisingena lenyanga eminyanga. Ithi ayiphethe ufondo layo ilifuthi lokuthi. Uthi ngathi amahlanga nawo ayehlangana ngaqemuka. Uthi ngapha esibhedlela emakhoti. Uthi ayisifika lenyanga. Yathi yafa la mthetho ngitshelile. Lalela ke into engifuna uyenze manje ukuthi licala uliyeke noma ucela ukushintsha. Uthi ngase ngibuyele emsebenzini umthetho ngase ngibhala incwadi ngathi ngicela ukushintsha leli cala. Uthi basiphendula basebephendula bathi ngeke ukwazi ukushintsha leli cala usaba umuthi usafika kuba ijudge kodwa usaba umuthi wena. Mongafuni yeke umsebenzi resign. Wayesebona umthetho nakho uzophela umsebenzi. Wasekhumbula ukuthi ukhona umalume. Wathi ubuyela kumalume wakhe, wathi malume la kuzobulawa inyanga. Wathi malume asibuyele kushembe. Ngoba azalibethu bakholelwa kushembe. Amen. Uthi umthetho sahamba lo malume, uthi angazi kwenzakalani. Kodwa mhla sifike oqala, sabafica ukuthi bethele kanjani inkosi langa lenyanga izulu. Kodwa uthi lo musa sawufuma ecaleni asubanga sawufumana. Uthi mayifika, uthi babaguqa uthi bakhuluma nje ngoba phela isikhathi sikugcina lo malume engasinaki. Uthi emva kwesikhathi yasisinaka inkosi langa, yathi ziyanzuza ngakusiza ngani. Wasethi uzuza ngilese nanga umfana wenkosi yamakhosi. Wathi ufunani lo mfana wakho? Wathi baba nako ezobulawa inyanga. Wasethi inkosi langa uthi pho mina ngimsize ngani. Wathi inkosi yamakhosi ngiyacela lo mfana wami umsize na iminyaka ezombulala ithanga yeke icala. Yasithi nzuza lo mfana wakho ucawa jonke lento ayiyona uzenze yena. Ukhohliwe uNkulunkulu. Ucathi ukuhlala phakathi ngoba imanje nje namhlanje. Mina lo mfana ngizomsiza ngalutho. Uthi wasencenga uNzuza. Yasithi inkosi langa ngoba uyancenga Nzuza anginankinga. Lo mfana akabuyela ethempelini. Angizomnika amafutha, angizomnika amanzi. Kodwa akabuyela ethempelini. Nawe nje hamba kude nethempeli. Uyazela inelutho lothi ubuyela ethempelini. Uthi wasebuyela umfana kamthetho. Uthi bathi uma iqhamuka uthi hawu mfana kamthetho asimazi kasa ngicela safunde eVarsity. Uthi ayisingena inkonzo sekuseni kwaSonto ngangena yasemini. Uthi yasemini wasephakama umalume wakhe umshumane wasemcelela ebandleni ngoba amaNazaretha awalahlana njengoshembe. Asemcelela ethandaza amaNazaretha athi membathe umfana kamthetho. Uthi umthetho laselishayo usuku lecala ngolwesithathu. Uthi ngathi ngihlele phosini lami lomanje. Uthi enkantolo ngoba wasikhona ukuyangena bonke lenkantolo ngene uvalo unama recordings. Kodwa uthi lesicapho umthetho sama sanqanqema sangavuleka sangavaleka. Uthi ngathi ngiyibona inkosi yaMaNazaretha ingena lesicapho. Uthi ayisibona imngedwa. Uthi ngathi ngilungisa kahle. Uthi ngathi ngihlala kahle nayibona inza yathi yaphela kimi. Uthi umfana kamthetho leli cala ngaliphatha ngaze ngabagweba. Uthi ngaze ngabagweba. Kumbe abashe ngibagweba. Lo wathi bemothile senhlala phansi. Owathi bemothile abafana baseThekwini ushambe thumbe ethiwa kuqala. Wathi bemothile wasebabuza ukuthi manje kubantu nini ithi ngubani. Uthi basemphendule sathi sithi uJoshua baba. Wathi ngingabiza mina uJoshua. Umuntu wamisila ngaphela. Hey angiboni. Uthi asishintsha athi uMose baba. Wathi ngithunywa baba ngoba ngilana. Ngithunywa yini? Ezathi sithi uthi umdamu sathi usuphendula umuzo sathi baba kanti wena ungubani? Wathi mina nguyizilakhe lokugcina ezulwini. Wathi mina ngushilo nguzenzile. Inkosi mayibusise nikuzwela.